Om Swastiastu, alit-alit sareng sami ring kelas 6 Ponape Gatra. Dumugi kena rahayu sareng sami nggih. Semoga virus pandemi COVID-19 puniki gelis metilar tur iraga persida kecunduk malih ring sekolah. Elingang jaga keresikan, wajik tangane, kanggen masker ini kejaba, jaga jarak. Ingat protokol kesehatan, semoga kita semua terlindungi dari musibah niki. Inggih alit-alit sareng sami ring kelas 6 puniki wenten mekudang-kudang wenten lelimo materi pokok sane patut kepelajaran ring semester 1 puniki manut sane sampun kesungkamin ring Kabupaten Badung. Nah, alit-alit kelas 6 SD nomor 1 Prerenan niki seneka pertama wenten materi pokok alit-alite anggah ungguhing basa Bali. Kita dituntut untuk belajar anggah ungguhin basa Bali. Nah, pinika anggah ungguhin basa Bali nggih maraje bos jagit latarang Bapak. Nah, wenten kompetensi dasar ring anggah ungguhin basa Bali puniki. Inggih punika menganalisis isi teks Satwa Bali dengan anggah ungguhing basa Bali lisan dan tulis. Jadi alit-alit menganalisis nanti mana termasuk bahasa alus singgih, alus sor, alus madio, alus midar dan lain sebagainya nanti dalam suatu Satwa Bali. Nih, sebuah Satwa Bali nanti akan Bapak berikan di pertemuan keempat. Nah, ring keterampilan niki menuliskan isi teks Satwa Bali dengan anggah ungguhing bahasa Bali lisan dan tulis. Melantur materi pokok alit-alite saneka kaping kalih wenten teks percakapan. Naring teks percakapan puniki di pengetahuan alit-alit menganalisis isi teks dialog tata lengkaro bahasa Bali lisan dan tulis. Saneka kaping kalih wenten bercakap-cakap tentang isi teks dialog tentang lengkaro bahasa Bali. Nah, ngelantur ring kaping 3 niki Satwa Bali. Alit-alit mengidentifikasi jenis Satwa Bali itihasa dalam bahasa Bali lisan dan tulis. Ring Satwa Bali puniki alit-alit jagi melajahang indeks Satwa Bali itihasa sane memurda Ramayana miwah Mahabharata. Nah, nika jadi menceritakan kembali itihasa nika kan Ramayana, epos Ramayana dan Mahabharata nika yang terkenal. Kita akan bahas nika sesuai kesepakatan sane wenten ring Kabupaten Badung. Lantur sane nomor 4 wenten puisi Bali Purwo miwah puisi Bali Anyar. Membedakan struktur puisi Bali Purwo dan puisi Bali Anyar. Bagaimana perbedaan struktur antara kedua puisi punika? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, menugas di keterampilan alit-alit jagi membuat puisi Bali Purwo dan puisi Bali Anyar, mengarang sebuah puisi nanti. Nggih. Nah, lantur sane kaping untat materi pokok kaping untat ring semester 1 puniki wenten pidarte. Menganalisis amanat dalam teks pidato bahasa Bali lisan dan tulis. Nika pengetahuannya sane mangkin keterampilannya siswa menugaskan siswa untuk menyampaikan amanat yang terdapat dalam teks pidato bahasa Bali. Semoga pandemi ini berlalu, kita bisa kembali belajar di rumah, di sekolah nggih. Nih error. Nggih, alit-alit sareng sami sane mangkin lanturang Bapak ring materi pokok saneka pertama wenten anggah ungguhing basa Bali. Nggih, anggah ungguhing basa Bali. Nah, pinika anggah ungguhing basa Bali alit-alit. Apa yang disebut anggah ungguhing basa Bali? Anggah ungguhing basa Bali inggih punika adalah undagan utawi pah-pahan atau bagian yang menjadi tata krama pinaka tata titi mebebaosan nganggen basa Bali sane nyinhayang sopan santun iraga pinaka krama Bali. Dadosne tan ampah nggih tan patuh ngajak nak tua basa napi patut anggen ngajak yang patut dihormati seperti sulingge guru pemerintah patut nganggen basa napi nika mangda uning nggih nika mawenan kawentanan anggah ungguhing basa Bali utawi tata titi mebebaosan nganggen basa Bali. Nah, anggah ungguhing basa Bali puniki manut Bapak Dr. Andos Inyoman Suije M.Hum niki basa anggah ungguhing basa Bali puniki kaepah dados pitu.
Napi mantan punika, nah ngiring biar sayang sarang-sarang. Kruno alus singgih. Nah niki saneka pertama kruno alus singgih. Bapak paparkan dumun, telatarang dumun pah-pahannya nih malih jebos sakasiki jagi telatarang bapak nggih. Kruno saneka pertama wenten kruno alus singgih. Saneka ping kalih wenten kruno alus midar. Saneka ping 3 wenten kruno alus madya. Saneka ping 4 wenten kruno midar niki metiosan nggih. Kruno alus midar sareng kruno midar niki metiosan. Sane kaping 5 wenten kruno alus sor. Sane kaping 6 wenten kruno andap. Sane kaping 4 wenten kruno kasar. Nggih, alit-alit sareng sami wenten pepitu anggah unguhin basa Bali. Nah, yen kayu nyatet niki dados pause utawi stop dumun. Catat ke ring buku tulis anggen materi pelajaran alit-alit nggih. Nah, ngelantur Bapak jagit latarang siki-siki. Kruno alus singgih, kruno alus sor, kruno andap bahasa Indonesia. Niki tadi yang Bapak siki nggih. Nah, ring kruno alus singgih puniki napi kruno alus singgih nika? Kruno alus singgih inggih punika keanggen mau bebaosang nyinggihang anak sane patut singgihang atau dihormati. Jika kita berbicara dengan orang yang patut dihormati, kita menggunakan bahasa alus singgih. Lantur wenten kruno alus sor. Kruno alus sor keanggen tata titi sopan santun merendah. Jadi kita merendah diri dengan orang yang patut dihormati. Kita tidak boleh juga meninggikan diri sendiri. Harus sopan santun merendah saat berbicara kepada orang yang dihormati. Nika patut nganggen bahasa alus sor. Nah, yening kruno andap. Kruno andap niki keanggen mau bebawasan serahino, ngajak anak ane sampun kenal akrab, sebaya tur sesamen wangsa utawi jabatan. Nggih. Nah, niki wenten contoh-contoh kruno alus. Kruno dari kruno andap, alus sor, kruno alus singgih serta Bapak sertakan bahasa Indonesianya. Nggih. Alit-alit sareng sami niki elengang catet stop pause deriki nggih. Niki wenten kruno andap abo. Nah niki kan bahasa lumrah biasa abo. Yang abo nih, yang abo pensil, yang abo pulpen. Nah yen raga mau bebawasan ngajak anak ane dihormati, titiang buat muat. Nah muat membawa muat pensil, titiang muat pensil, titiang muat sepeda, saya membawa sepeda. Yen ide membicarakan orang yang kita hormati, ide makta pulpen, ide makta pensil, ide makta motor sekali punika nggih. Jadi itu perbedaan cara penggunaannya. Nah, sama dengan adan. Yen adan kan ngenten biasain kruno andap, yen kruno singgih, yen lengkara alus sor. Nah, sekali puniki titiang mewaste iputu gitu misalnya. Yen kruno singgih ida meparab. Nah, kalau kita menghormati misalnya ida meparab, ida bagus gede dan misalnya nggih. Jadi itu cara menggunakan bahasa membuat lengkara kruno alus. Nanti kita akan belajar nika di pertemuan selanjutnya. Niki catat dumun mangdo niki kruno sane ketah atau sering kita gunakan sehari-hari. Sampun Bapak buatkan. Alit-alit tinggal mencatat, pause, catat semua nggih. Lantur. Nah niki malih. Nah alit-alit catat niki stop dumun pause videonya. Nah alit-alit catat semua niki, buatkan kolom seperti niki mangda alit-alit madui kamus pribadi. Apa bahasa halus kene? Apa bahasa halus kene? Pantan sekali nika. Nggih. Niki pause, catat. Baru lanjutkan videonya lagi. Nggih. Nah, lantur. Nah niki kruno alus midar, metiosan teken kruno midar. Kruno alus midar inggih punika kruno basa Bali sane medue wangun alus wantah asiki. Jadi dia hanya mempunyai bangun alus ya, bangun alus hanya satu saja. Dia tidak mempunyai alus sor maupun alus singgih. Dia tidak mempunyai alus itu lagi. Hanya satu dia mempunyai bahasa alus. Ao. Nah niki sekali nomor 1 ao. Kruno midarne, kruno alus midarne inggih. Bahasa Indonesianya iya sekali nika nggih.
Kruno andapnya kejep, kruno alus midar niki ampura di kotak kolom nomor 2 Bapak salah ketik niko seharusnya kruno alus midar. Nggih. Kruno alus midar ajebos bahasa Indonesianya sebentar. Niki talar paus dicatat di buku tulisnya. Mangda alit-alit meduwe catatan. Nggih. Nah, lantur niki ring selanturnya nek kruno alus madya. Jadi bahasa alus madya. Kruno alus madya puniki wonten sene uning napi kruno alus madya pengertiannya. Nah, kruno alus madya puniki kruno basa alus sane rasa basanya ne megenah ring pantaraning di antara. Jadi yang bahasanya berada di antara alus singgih miwah alus sor. Jadi dia tidak masuk ke alus singgih juga tidak masuk ke alus sor. Kruno alus madya puniki pinaka variasi kruno alus tiosan. Jadi contohnya seperti niki. Jadi dia memekutang di muka-muka nih. Sekali ene. Nika kan bahasa alus midarnya puniki. Nah, puniki. Jadi yen kruno alus madya nih niki. Oh, hilang pun. Niki niki ora. Sekali tiang. Nah, sekali nika bahasa alus madya nih. Jadi bahasa alus madya niki di tengah-tengah rasa bahasanya nih. Kita catat, pause dumun, stop dumun videonya dicatat. Wow, lanturang pirangan lantur video selanjutnya. Lantur ring video selanturnya link video mah error Bapak. Ring krunomidar. Ya, krunomidar. Krunomidar puniki mediosan sarang kruno alus midar. Nah, yen krunomidar niki nenten meduwe wangun alus. Dadosne yo dadi angon di alus singgih, alus madya, alus midar, alus sor, kruno kasar di jonyi dang megenah ya kruno midar niki. Nggih. Jadi dia tidak mempunyai wangun yang lain. Biasanya di sini barang-barang alat-alat itu banyak dari kata serapan bahasa Indonesia yang masuk di kruno midar niki. Nah, sekali puniki kijel. Nah, hanya satu aja dia mempunyai. Walaupun digunakan di bahasa alus singgih, misalnya iratu jagi lunga kijel. Cikel kijel. Nah, sekali nika. Nggih. Cai lakar kijel. Wayan lakar kijel. Nah, sekali nika. Kijel nika bisa digunakan di alus midar, alus sor, alus singgih dimanapun bisa dia digunakan. Walaupun di bahasa kasar juga bisa digunakan. Nggih. Nika yen bahasa midar, kruno midar. Nah, niki paus catat jom. Banyak lagi tambahkan rajin lah membaca kamus-kamus bahasa Bali ini untuk menambah kosakata. Nggih. Jadi Bapak hanya memberikan sebagian saja alit-alit lanturang malih ngewacen di buku-bukunya nggih. Nah, lantur kruno kasar. Nah, kruno kasar kaanggen ritat kalau pedih utawi meyagan. Nah, Bapak nenten jagi membahas niki, Bapak tidak akan memberikan kruno kasar niki karena Bapak lihat kruno kasar niki sangat gampang mempelajari. Dan sebagian besar alit-alit sampun uning necen badan kasar, necen alus. Nggih. Bapak ampun uning nika kemampuan alit-alit teh. Nah, niki kruno kasar Bapak lantur nggih. Nah, nglantur sane kaping untat. Nah, indayang cawe sering buku tulis. Jadi anak-anak jawab di buku tulis anak-anak, nanti dikirim ke foto bentuk foto ke WA-nya Bapak. Nggih. Oke, silahkan anak-anak catat semua yang tadi Bapak jelaskan untuk menambah kosakata. Belajar lagi, rajin-rajin membaca. Nggih. Nah, niki soal latihan wenten lelimo. Nah, saneka pertama indayang sambatang pahang anggah ungguhin kruno basa Bali saneka pelajahin. Jadi bagian-bagian anggah ungguhin kruno basa Bali saneka pelajahin di wawu. Napi mantan nika kuda jumlah nih. Nggih. Napi mantan pahang anggah ungguhin kruno basa Bali ini orang Bapak besar nika. Nggih. Indayang nomor 2 indayang sambatang contoh-contoh kruno alus midar. Alus midar bukan kruno midar. Elengang jangan sampai keliru. Alus midar contoh-contohnya sambatang aku udah nanawang, aku udah subuh ngerti nika tulis di kruno alus midar. Nggih. Nah, sane kaping 3 wentan kruno alus kekepah dados kuda. Jadi dia dibagi menjadi berapa di anggah ungguhin bahasa Bali kruno alus yang isi alus-alusnya dibagi berapa tadi? Kruno alus singgih, kruno alus sor dan berapa lagi yang isi alus-alus nika. Nggih. Tur napi kemanten pahannya nih
lanjut dia dipah jumlahnya berapa, 5 gitu misalnya, pahan bagiannya berapa gitu. Nggih. Niko yang nomor 3. Nomor 4, indayang sambatang lelimo contoh kruno alus singgih. Jadi Bapak minta 5 contoh kruno alus singgih. Silakan anak-anak tulis kruno alus singgihnya yang diketahui. Terus nomor 5, seneka penguntat sambatang lelimo contoh kruno alus sor. Oke, jadi anak-anak tulis 5 contoh kruno alus sor. Nah, selanturnya nih sampun puput. Nah, awuku sane jagi rauh, iraga jagi melajahang inde nguangun kruno lengkare. Nguangun lengkare atau kalimat. Kalimat menggunakan bahasa alus. Nggih. Jadi selama 4 pertemuan kita akan belajar tentang anggah ungguhing bahasa Bali. Alit-alit rajin-rajin nguacen. Nggih, pirangang becik-becik materi-materi sampun ajahin Bapak. Tur resepan, praktekkan, laksanakan. Nggih. Nggih, alit-alit sareng sami wantasa punika materi anggah ungguhing bahasa Bali pertemuan pertama niki. Dumogi alit-alit persidang resep ngerti cacap ngewagad mebasa Bali. Nggih. Nggih wantasa punika sina Bapak antuk Paramo Santi Om Santi 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 Om.